Okay, Len wo happy Sunday ini spell singin paing kowos na kayo. Kulo masimit ko maulash kulo yung ko pen maulchun ng simsingin in Oasr. Awe pen charm kon la mas mafali charm kun yak. We singing on na kowos akollah bell na kayo. We inge taking Tresco. Taking Tresco Ngashfian Ontario, California, Southern California. Na taking Driscoll last in Kent, Washington. Taking Driscoll, two on assume ko, len one assume masimit. Taking nga mo mute. Ay, nga mute. Kahal, Alright. len mo tamang share bayan ko na kayo. Lamala. Okay. Kaya kulo nga mo mitli ko mesum proya ako ni los sa mata ko cast lang ay mit. Okay, Shre Levi in Dallas, Texas. Kim Charlie. Ikaw wolana na zoom just go look. And Shre Levi last in Dallas, Texas. Kim Charlie ang amoy last in East Coast. Kim Paing na Yulinda Penter Steel Fest. Ikaw pa na zoom. Na Lucia ang aliya kum yak messenger. So nag-port sa mga display mo ang so Lucia na paing ko to na assume halowa if you come guys pa mailing address lo man ay if in may sas na tingin just ko to na assume kalain mo pitligat sa ito may six ko min cash kat sahslah train laso sahslah train laso kat sa Gladly. Well, Mwe Read Kaksakin God in Willal Tamla Shirley in Gesla Lena nga in mwet le proi le fakat fashnamit. Kat ni proi. Kat sivil be bashla yetom kat molji fanna. Kat se orela meta orela kshaw fela. Ekom de kikati kadin dominions over animals kadin kain Karang and mo lashin felsing o God. Kulo malap ke lang si kawilum na sish, lang si lalum na sish. Kaya kung na karangan gat kaya di sustan of felsing nag-sharap si sa somla. Papakalang kat matayang nag-kaslom, kas matalom is with the kulkat ke lena oiyac ke tafon mo lash toking kung akkalemye la yen luo katolo to kaniwe kung may oiyac ashwe. Panagat kaksakin lamala wolom kat lalal fungi la faka ke kaslo mo tikain fulok na yung pusya kat mat call inge mata fall in fact fall na ke mo scripture lo mo akkuteyac na siske kat kulo malap na sumugat la kumrela esang isungye si vision na yung dam the kaslo mo kay faking rek maganya internet in connect na yung met wish maar cellphone euro, maar computer nada, kan ganik verkeer elos ka ben long like social media, kijk asin de tilom, kijk astas met kushaya. O inge kat kulopen na silos na kaywa, ma second la pel lalos, in wikat kipel singe, mayen, kaslo me aneduk ma batbat, kashaw singe fele mawangen le, the kaslo me aneduk ma batbat. Siya lalmet na arsh kipel si may kekla, kashaw fela panen kat siaksum ta kalan ngan madallo min kolgat ke man ke wagatakolen mokle ke pelsingi fake klasha inash kalme ingan mokle mayen ko megashikat ingan nakataye madutta falna ke makom samasta ke kat aye pe fakulo malap na sum la elos mawikat nge la elos ta ka inlom silosa in and inorek malalos ka hospital ka enin gelbos ka enoye kat prank elos na kayo God our value lan mwet na kayo siya kumdikiya mo love in felsing panen kat sa sakin la elos ma sakin la pella ewi kat kipelsing in kain dip sila ke kaslom siya akkalemye la lalfungi masaya kikat dip sila ke kastan God kat kulo malap na sum anak na sawi mo shamsham na ta siya faka klasen galim
ayin fotodo kalois makadakulan fakekwe kadakulan fash na met ngashe the kalan ngan madalom inorekma is kateliki mainge akyokenem kenem kat pray pakloyemen lamalak tamashale belang aflag na yurum Tegen just go kumkulog e price ngan mitling the investment method ngain akollah los sumata kasreacng inge Talia aloka Honolulu aloha penasum wigumyang pe Irene Palik happy Sunday aloha penasin nasum and nasin mit Hawaiian kewa happy Sanri pe aloha nasum shuwe el scaling. Nagos sama we got ng eving may sa sum kumingkan cash got we got saying inge pe share pe kawaklom ke Facebook ngayon inge the ka pe we got chang ke sramsramkin nunak na mising kowos finriye casting call na ta so kumilila week nga na phone na Monday Tuesday ka charm kon la kain week ngayon uniste ting just el ikwe may not nage uniste na friend ting ni siya dago charm kon la betari na mising focus slash pa nunak something sa Sramsramkin Moses and Miriam Kaksakin God aşke sa talime ko special tingalo siya na bago mo siya amlas mising nga flo ma tingin just ko akfasrye sa mga guest la so na kita usia unsa ko na tugon unsa ko nga introduce siya may nunak sila tamsing na wala announcement sila may akfasrye kan na unsa ko pe rakchon ko may nunak la so na naging fact nga tingin just ko if you can akfasrye sa mga Paing European cash got keep singan ay lamalap tamashale ale me file ngan we kom in kaksak God ke week singilen mi singe yok kat matawak fafalen na gisit tembol na alkospange na falyang bela kat matayin ng ara aspellas kadin wipe fakla proses na euros no euros urin God met na kat fewer son along Sifac lumalap to she was fewer son kowos ito schedule la sardari anapakos nakawikat change ngali ne was eva akkalemye kowos malgibem tan powos ngan nanak naskashikat akkalemye lak marsye finasksinsiak wikat ke the mediking ay flow ng belnero damle shirley akkalemye la oiyac sa akin las na siwas kewa makashikat ke pray kashikat ke comments share like oiyac covenant partners ma spama gasa si luo in kan gasa makadak fashion ngayon nga in makain fall na ke oiyac kasi kasak fallan computer sa in makos ka ben we beli ke masha kataga ke kan Tuesdays kataga ke Wednesdays Fridays na ba aus nga luge Lun God singe ke Sanri ka check na singe nga ke sipin pandemic singe ke Sanri mayan temat na ka sunalin lo malu anak kowos nga ma convince angin orek magen phone ka computers na tuusan meron na po in boongan orek magen cellphone si tama siya left na rin gibel singe klamala Tegen di kumkulo ke Sramsramkin singan ana akkalemye kite metigot usia unsa ko ngayon akollah kowos sumata ko pe cast fulia matan po was ke messenger port lashan banga si port member lash ngayon bell taken bell dossier Paing taken kulagam daga wiga chang mising yan oiyac pe Krita Malanta East Coast Lenwo happy Sunday na fat mo yai ko asan in Mwe Read on nga mo ti yai ko pa nga mo tamo lasan pa rakta kumkulo aloha pa na sum tamo lile isa uloman nagde fast na met ano yung akkalemye unso ko pa nga use then long la pa nga unso ko nga asya nga
or makinge actually kinge Sanri kachaklay na yai ko na ngamat timing sila tamila singal ala fall na pa yo na usa unsa ko nga skill long cast kaya nga nake in kasar ke unsa ko nga ala fall na sip ko minsan akas pakinjigat ke magatash ke in belly nga nas we get ke unsa ko
Okay, yaiko asan kumkulo ke unsukongan ana ash pasata ko akkalemye le allo gaske unsukongan ngawi be aske pasasingen le gaske unsukongan alle to akasmakin ko marine aloka paingkom marine kumkulo pabangasiye mwet mam ta cash ko supporti mga taske yok na plan casting goal in nagmakat da akfasrye kay sila. Happy Sunday na Zoom ang email ta Paing email ta Thompson Newport paingkom lo ke asloman paingkom ni finen Seattle ko Kent Washington pangan enmal take interest ko na iso tamaliso William paingkom pe na Talia aloka ilmo amen na kiyon sigulom ngan as harin mo ason de ason yaiko glamalap kiyon sigulom na take interest ko kede vast namit ash may vacuum mitki nga show na ke kunes la windows yung mitki nga show na ke announcement lasho take interest ko. Oh, stuck like frozen vlog or naman lost ka dala. Okay. Nakawalip sila ako sa kong ginasya. Kung di mas ke Facebook, dahil fact ke mguli siya nga complain ke ticketing counter ke airlines na ticketing agent siya kamtan siya il gafo ke rebookian passengers na ke flights ma-cancel and I'm going to cut line takodimita siya it demands some assistance like immediately nalang do you know who I am and sometimes announcement ke lang ngayon wala announcement na sin airport siya na phone na le if you lost my seat wala sa mugul siya ilikin na siya lato ko ng gate number 14 kung saan sin mugul siya ngayon sa mugul siya ngayon do you know who I am lead mo dahil sige kiputakan line sang fuck siya mugul siya kung dagi yung frozen na rang pay pa kung frozen na kung tiba lang makatfak na diginti masing asip simule if you nash mitligi na kanaklin ko taking his Deborah Senki paingkom Deborah Sikra ang mavin pa pa ang happy Sunday ba na su gulogam ta we gatyangan na taking interest ko masing away na su na pa flash may factor mitligi nga show na ke announcement ng casting ko ona Inge na kahit ala siya nga. Dahil ko ba Inge na kahit naka-flash na bit. Maraw yung kumlikod nga siyaksin najesz belce lasek nga mauwe. Kumlikod na siya kuman na kanda siyaksin viewers slash nga talito na siya kuman. Sa mag, inanta ko, akas mo kinyo kumlay. Say naman. Dalis yung na ba masing alek Facebook. Kala. Minalash may That's profound. May namakak kumtol sa nga. Kung drum siya. Kumtol sa bro. Iloko niya mamara. At any rate, kaya kinabash na bit. Finak na sa pagkitan sahslah kaya ako si mitol ngol mag-mitsikal mi question. All right. Doable. Announcement. Casting Goal, www.castinggoal.com. So na ke matayata na ke liye ash may fact clash. Kasi na suking genik like ko na cash. Afghan si may clash. Announcement niya kat ke fliye ke website lash. So mata na ke kung libe matraon nga kumigan shilkin pe on lalos kan ke masing akikusin liye. We got peke le kung vinlikat ke computer ke phone na tu maan padwala genik sama kung sum na ke TV smart TV yok na ke Roku channel kung download ye Roku app
na kumsuk word of knowledge pa keyword in apps mo kuno kun download ya kumin mo kan liye kat ke TV na tuman ka fin ro na tum kumsom na ke Apple TV or open na suk apps yung mabang mo word of knowledge download ya makadash as a matter of fact got stream live na ke website lasagasigol.com o yepe apps mga sramsramkin apps actually pa Fire TV Amazon Fire TV. Sticks ko ba kumula ke Amazon. Jong na ke HDMI port ke TV duman. Am kan liye kat pe ke TV na duman. Ima fushes ko do liye pe force pa ke sramsramkin in mo fincha ka pa sramsram lash ka akkuteyac God in kalem na sista kewa. Baga fincha kse. Kuminde strain motoom ke die ke screen na shikse du mga computer du man ko magain mo fishes min kat fin akot lam tani sies se nawala environment la so kidan ko mo is kasreacng God all the fishes kidan shuke if in kafu fo kat fin layalot la kat fin kafu ke mas kidan sure no ke mas all pe kidan lo tela ma na bara kat shuk organic ma in makoin akfasrye in viewers la kana yok na yok na sin elos sama cash kat ke kaisye malam ko sa pa money ko may sang ko fin na ke proilos mago sama sa cash kat nga para kat kan upgrade the interfaces ko devices mo kat tim magain te fact kat ya a minor tafel kasreacng God na sin na kayo masirap ta ansik ole ifo ko kat mwet kat sahslah koiyac ke ma lanfelo ko masima sakawul pwede ka chun ke malan kata kan ala reserve kat usi mama kat tilainin no kat usi mama luwela so painsan kasha malan kata na shikimot ko ke kat nga akfulatyeyuck lalla mong fishes po si selo le Bel nang ako may nakada kat sumbroy na sisik ke kasho. Bel makat po kat mon ka nila. Bel maash mayrosh kat shukyo na si sang kasho kat sifer na ni kat sang na si mamay sang kat limay sang kasho kat yang ni bel si kat shukyo malan ka kat usay luwela la so. Shkishke mod ko bel si kat is nang unso ko ma tlik na luya kaya ma bel si kat unfit kiyes. Kat tiyaker ke mana ko sa Paing bel si kat shuk le ash na ash ko si sa na bel si kat ash ke rock bottom si si kat shuk sa ula kat shuk re mala sa kat shuk ka na ifo ko kat mo kat sang luwela lash maluwela lash na sin ka chikimot ko at tuma ko minsan ng gasin ko di ba nga fact ko pa sang kasho kung fin is kasho lo man ke alu siko ke alu lo man sang may kasho lo man sang talent lo man sang bell lo man 3 T's time treasure and talents matulong pa kadin sila siya like fwalana nasil telephone na kadin fwalana na ke mama ashiro siya na nga fact mga para kat sang koiyac pinanusin na sum Orala show minal na kalim minal na crystal clear in digital format kumin mo ko liye long kalim ke in mo fusha sa tugun mo ace kundi ace mga faculty ace pa take just like faculty ni say na ko mwet ke kasreacng ko o kumin is kasreacng God Paing shupay sa mara kung finliye la kat finne en shukse kung liye la live stream lash il ko chojung like non-profit na yok ni ngat mo kat compare kat na si mga fact la pa kat sang koiyac ke klan sa plus na sin ka na kat na ko finaro in fact na pa ila mo lash Taking just ko nga usko me unso ko pa nga use tukun katchon ke nunak so at finash may fax luo euro me and usko me metig nga uso unso ko lal me taking kumdiye
Pero kung naman makat kilong makumsak. Kalpang. Kumisyon na Kailangan nakatulong. wala. Hey, nga, i-stary ka siya, mising itari, also namdak sermon na, kung saan ke time, treasure, talent, yun. Nga syugin me, abla sama luwengan da ka na siya. Kung kula malap ke, me, convincing, vaccinongan, ale, kasreacng, na en si mga kita ka kaya pa, cost na kandi ka, tasak tayo fushesh cost hindi ke, rogo channel nga, graphics ke, kaisima mataoiyac nga nag-fuss. Tama siya lang, may siya, may fakak, information. Web information ba may fakak? Kaya nakusay. Information mga fushesh ke, smart TV lagi nag-phone siya nga, ala na yung calculated kaya na nale me itokyak ke. Tasak tayo fin, bangan nangalang Sifac club, malab siya, tama siya lagi, kung rekpagin tech savvy lo, ngayon kain, lamalab yung mga kadintala, kabensikya. Nga me, lang si Sifac club, malab to siwas na kayo mawikat ke, oiyac, nag-innovations ma, o reklang kusin wita kela. Ale kaya siya na ke, me, diyan mama, eventually sikyak ma akkuteyac ke fos ko, kaya na siya graphics ma yun na ki, TV na duwo sa ning kalem. Nangama bangan kaya siya lak na ke vaccine na la, magadak fasr inge fakkalemye mama inayakin fakkalemye kastan God. Glomala. Right, tingin ko sa kumkula. Kumkula, na ingin nakadakalog din chuan kaya manunak clash na misingyo. Okay. Tarsok tamitligi manunak sa niya sa unsuko, kada wisi in sang ikas puton in siyas. Matligat fast na meta. Paing kum Primrose pinan Georgia. Paing kum kulagi taka tui pe wigachang misingyo. Happy Sunday na Zoom sa uluman akaya kum ke en kumaswean makumas askean na kede fast na met pange manilaklas na misingyo. Sanri September ni me gosh. Lun God sang kaksak. Pange si felap na gawin niya. Sang kaksak. Siya inakfas siya Lun God. Na manilaklas na misingyo ba Ac Miriam Kaksakin God. Mwe Read next single me gosh. Fasigal single siyan. Na ash Ip Se Ak Sramsramkin. Kaksakin God el sa Fulatlana. Pange Ip Se Ak na kaksaking God, On Kaksakin God, Ip Se Ak Mwe Read On Kaksakin God. Nakita ka sramkin pa fas longol na kilongol siyan. Kita ka sramsramkin. Sakta mitli kita kat taka nashuwe kumgula. Finan ko na agas mong nilata pangasyan Ac Luo ke malam nashuwe haloa pe nasum paing kumgula kam taka wikacyangan. Na usi onso kita long takong kasreacng fa mo sivesen fa mo lamb cheeses lutiay mo kun long se ngatenga ko gasin ko ko tekin just ko tekin sen ko tia ko luti ko mi mo kun long se mene fo long se pa fa kun ngon long se to ko in lamb Jesus Christ long se mata ko akkalemye fact ke rik masapta si sapta liwala niko som tiga nga sa mga oiyac paing madain nashlo sing madain kowos ta kowosin metlak kowosin na relasyon la work makin ngon madal sing na palong si bawon su ko mekre dileta ko oiyac na ses kaya na ngasi ko min kowosin na das wikat ke on su ko Lamb Jesus, Lutia in Molkin, long say in Lana, Gekum long say God me, lay on your roof, long say God, long say, long say, oh,
Lem Jesus to the in molgit lang se in lana ge kom na se God med deg on your lang se gaven lomna se lang se baie om lang se gå Lem Jesus kom dat lang se Skypen lang se kom oiyac Lem Jesus sa lang se gå Mauneman kila se lang God Lem Jesus kom dat lang se Skypen lang se kom oiyac Lem Jesus sa lang se gå Mauneman ilang se lang God Well, Mwe hastig prayer and bounds where lem Jesus to be morgen lang sin. Nie special at da stegen on go ongekin mit gat schon gasan gata. Mayen may pas mos la on el spiritually inspired. Kalme pa ngon Lun God oiyac na in mit masimon in mo kan fwalana nunak Lun God ke pasrin on. Elos semain mata longan in mo akfasrye akmisim dalin si elos. Ifang afakang ke nga ito ka wiyad ke nga vat ke pen na luwa nga nila ken naklok si fena kada belo nak pena ilte nakbo bangan na on nga ito ko akmisye kanaus kainin nunak so way ko processing along na sin mata si last fian we ba nunak oiyac nunak oiyac nga Lun God ke pasrin on ito ko kanaus akfasrye na ninsiya kirin mo kan akkuteyac mo is Lun God ifo ko in asmat ko fungul Lun God hindi na in God mayen as may lokalok si paseton ilito lang akong finis Lun God molken mawum ka na magpakitapalak naara may lokalok si kaseton ilsanga ilusin na oiyac oiyac sa fall insang kanaus kot lain mo kidan mo is Lun God yokin ang Lun God akkuteyac le Shikimot ko kung si fena shikimot ko kung medli kumakalokon na lang mawusi kumakalokon sumbuyan na as oiyac isikyak na yemotom indik siya na wala kuminikori ba may kun kaskasakat kun wala oiyac inta akfokfokilan lang paano orik malalsik siya doon na siya. Dasyak daw, mangan di kayo sikyak, kat elvindiya layla. Nagsisyak siya pa, na may katil layla o yung sikyak, awk. Katil layla, may inilit daw. Lenga ako, may kum, kumikatangla, para layla sikyak na suma. May layla sikyak na suma, kung pintasto siya, upeliki, masama, layla sikyak na sin, may sumafat na wiyalo. Nakalme ba kanin level katil layla siya sin matalalfong isi wiwi na lapan na lalfong ilan mwet. Narang nga kinak kayo kung finito maing ngakum ko yung kain. Ngakum ko dito la penalo pa ngay tiya layla ang oiyac siya ko lo ko is phone call siya ko bangon mwet siya ko liak TV ko men kain oiyac nga nito ko wakakutyac, then mo de is in siya Lun God.
Na finja mo kain oiyac ako minakilin. Kimolak ko mo yok na kimit cleanse up. Katigin mit cleanse up ko tulit adin God. Kumit lalfong. Ganavat na mit na may naklak kum nam singyo. Ona akkalemye Paing sale. May nakslak kum Sifac sramsramkin singyo ba Moses and Miriam Kaksakin God. Kung minlar na may nalaksin le ifok nash kaksak sin. Vinlang nagamulan doon ay in Israel. At nagka thousand siyang fuku metikilay milisusla. Talin na din, asula si Kalilray si Abraham, siya sila Isaac, na sila Jacob. Kung vinriti kasi siya, nagka patriarch. Pang patriarch ke pa pala. Belgium really long kasi ng patriarch. Kung ito Abraham, Isaac, Jacob, sila Jacob, ikla Israel. Na oiyac siya wala si Kalilray na si patriarch. Ngayon na fa lange kowos uskos na in feite sing oiyac sin oiyac sin papatamowos pamatamowos. Na oiyac sing siyak pa kung reading ke Exodus singal megashingan le Kalilray mga Moses ilan ko long way la to in Israel liki molin shaw aus in Egypt na elos bain shaw yang fuko tolgo yang fuko lam ngaw pangan nempa si marwag niya ke ba pala ang vi fast na met kasreacng na met na so if para lang kenexingan oiyac wuwus masikyak ngan sa mga pharaohs in Belgium diksina long sa so if hisbin oiyac wuwus red ang long lamdan vel Egypt na oiyac siya no to ilsang klakan na kwalal so if na ke Ac Luo finan Egypt na fon na paya ngal taw si sewla last but eat ngaul tako finan Canaan be na finan Egypt matawe akfulatyeyuck elos rekfako yang fuko takoan na mo ash adik ni ilan magkafan na ash shanga silan Pharaoh na sila in Israel and gishpin koyen kaplalosan na ora il tamo ifin to in Israel kan shola wimdan vel saye It's been pos elos at the coin the line in Egypt. They are canals in Egypt. Na kung di bangan ka to oiyac na nakuluk sa marela oiyac na sa fall. Na nakuluk sa nga focus in Pharaoh sinan. To il tarela at Israel nga nilos may cause. Na ba usyaw may kum na kimanak sa nila kat kalam ke may plague siya ulit siya sa Pharaoh. If maxing ulit siya Pharaoh il Oasr kashkashak na il sang siyak sila Moses Aaron gan but so musta Israel that so ligen na tigun nilos illigen Egypt aşka akkalemye aşka met onfukotao sin mukul mo kay fan na matayen para nato rikshit din ayawe mukul mo kay fan na payawe kalme ko finret na aşka met million si kataw mapa kacham kin na ilos illigen Egypt Fast ni elos ille na tibat na mo Pharaoh ilakalan nakla il upela kasreacng sila nilyak na inel ilan oran nakulugin som kanawasan po na mitcham na elos sol sila and with chariot nadalos som suk with Israel gan in Belgium with Israel kila Israel soon Mea Sruhsrah siskelos finol nuke sa maupel dalos fanop metlakelos may body of water. Na finta ko elos ifalok elos na akkuteyac na sin sol sila Pharaoh ngan sa matakafian Egypt in elos. Na elos their backs are against the wall. Na kung di ako lagata, kapela katla usila kung nag-end sa makita Fulatlana in fast namin. Sayan kita na sin Lun God siya kikasyo. Now their backs are against the wall. Na elos complain sil Moses. Moses tu na ko kilal fung ilalan. Nakatil or guess sil Moses ilan organic sin.
maging staff sugo malan shepherd si mama aklenye le kummet shepherd si kalma ba kumta met aywas kumta met aywalas nakadalo magin elsima oyes mat na aywala finna nag staff sugo ngan in pang mo langalas nakadalo magin yaku oy na si mo asheroshon ilen sang dafula long koleng like an akkalemye kolana Mas sikat ke mo parang masikat na kin bel sila ako may taka ready for singal siya singal sema sramsramkin yok na nagkat Fulatlana sin Ip Se Ak Luo ko ngan sramkin kat Fulatlana sin kung vindik sa lesson commentary an ilumagin kasi ng preeminence kami preeminence pa naash na met akkalemye ko singal na mising Evatok mabatbat. Nagigishpin oiyac kainin katsima elos akfulatyeyuck fwalana to inge akfulatyeyuck elos. May vinanichap ashkanin kat na gemana kayo. Kat ngan lustikat mo. Fulakat sing katkalemye el parela fela el sahslah mausi. Il te mukuige paul o mal faklao paisikia ka pang kolon na sila kat sa kat sramkin siya ma for single luo na giskal dolu dictionary ba na akkalemye na ke kat sa my kolona bang gas ma bang si description like God you got ma omnipotent gastolu omniscient Nakikat sa mga italigin na kayawa. Omnipotent, kat sa mga kolana, koligin na kayawa. Omnipresent. Sa mga osh, met, osh nilog mabat-bat, wengin madawag yel, may weng may dinalag kalitoyak niya, na weng sahslah, may weng may dinalag pisahslah kat sa niya. Sa fwalana, fwalana inakfulatyeyuck. Na, first thing alakos na niskalon ko siya, Maton fel na kawa akfulatyeyuck. Yelay pange matawa ken kagen da grupa ken Israel akkalemye kollalan God sin. Le maton fel na kawa akfulatyeyuck. Oyna kat kalem ke mo read singele. Kat kalem ke le Pharaoh el ukel losin unilos. Katil or la oiyac sang delay so Egypt ngan. Tulad ni Israel ngayon mga yung sahslah ke Mea Sruhsrah ke paulan Mea Sruhsrah katil shuket sol sila ni Egypt nika na pel sila ko lang na elos kasos tukun tulad ni Israel nga nain Mea Sruhsrah sunfuan Mea Sruhsrah katil fila ko kan may nite mwet na kawa walom na niya na fon fitness Pharaoh siya Digijak tel PM sige. Tulad ni Israel, kollalan God nga gusto na level leo ng elos Paing mole. Napangam na karon na akkalemye na si maton fel nga. Maton fel nga in kalemye kat sila ni Israel. Il kat kolla na si kat mo na kashaw felo. Kat mo la man ko waye kashaw. Il kat kolla na si. Na mas na si kumo pa pangakat sa mga ako. Akfulatyeyuck bisenge. Paing kat sa mga tsiyak kasha siya. Kat sa mga champion ma preeminence God, all-powerful God. Siya mamadon na kayo Micronesia, FSM, US. Kahit na kayo is of akfulatyeyuck. Lagum, diya mayam na vel siya kanilo siya akin ko siya may gawin kapon kaya elos ilyat na, may elos ilyat na mdon vel imulayang siya Maton na kayo sangay, long pungin, mukuikulan kat siya ngayon sangay. Iteik tiba na ikla kisahslah fel kabuklan Revelation. Akkalemye maton fel, shuf, pasya na kayo, kaibat na kayo, elos kapata, akfulatyeyuck kat siya. Sa kat siya, kat siya mga akum sramsramkin bisenge, kat siya mga akum akfulatyeyuck bisenge. Paing kat siya akum sramsramkin bisenge. First thing ito sa singalya, el sramkin, walela sila pangamdayan na sin Abraham, na sin patriarch, Sifac,
sikyak fin ne ye ang fuko lam ngau lak ang fuko tol ngau ta ko sikyak pen olalan ka ta an ne tuk ma bat kalmeye pa olalan ka na sikum isikyak le sikyak ke bella sho ko bella posterity gas English nga pa natin nata sho olalan ka ta yan ne tuk ma bat isikyak ke bel fal sa makatila ko na si mwet lal. Na may nunak sa kata ko na si kumin. Akes akkuteyac ko. Le, tali na Israel ng elos liye. Utuf, ushngak, mwet, kolana sila ng God. Elos shek pe na flok lang kaya oiyac si Fena. Complain na si God. Sema, na si kum si Fena. So sila naging mo lash mweta, Belsima got iskaslan ka alle on fire. Got alle na pange intimasi mwet kita limit amal dal kuluk makain on fire for the Lord. Sima wayang makuluk ke. Tama got finde on nagpo de lak akes makinya mwet rom singa lufa sila ke luo. Got finde offer our living sacrifice. Nasin God by renewal of our minds. Naksasige na nakla siya pakten broy. Iskaslan kasi naksasige na nakla siya. Kidente foreign na gemalan fela. Kidente conform to the worldly things. Nakidente wala kila ni Israel. May ainan pel na kat naksasige na nakla siya. Kat finorek man na sinmayeta. Pa ite iklage mula din siya. Elos fok lagi oiyac mata la. Sema nga kumita kopein batat lagi oiyac. Kat koin folok lagi oiyac mata la. Kung hindi fo, kat tui insukat. Ka katorik manasin meta yok. Naora maku na kumidente or Lord na kumidente manasin meta. O kumidente sumayirin God. Broy na sin God and guest na shish. Kumidente riti kaslah. Vinila mwet kol singan Moses. Aaron el patatle si peda si akustin la. Lesoswa el welal na niga na soso pa usek. Tulay na din Israel. Na faxing a yok siya na sip. Yok siya na sip ko. Mga kumin tirik man na sigmay. Ta shock to. Kita ni samle. Orik malash oiyac kum na sigata. May tayo liye. Na ora pa na oiyac kuma tia koin dai la yema don mweta. Pa na katinda ke maswoso. Mweta e siya nga ekot. May gatin na fashion malos fashion. Ta shock to siepel lo se liek maswoso singe. Elo se floko. Alle sangkulo na sin. God ke coin mataki maswoso. Hindi click force. Dahil ba't natin mo siya? Aspelti dal kabda yun. Nakatinal na muna siya. Dahil alam mo siya may matakabda rush. Nga siwasos na siya elos. Na ora mo siya nga tangal dahil mata ko kasreacng. Dahil dito ko alle akfulatyeyuck. Kumbitiya may mga siya mga alutoy lang kaya siwasos. Nangatifaki si Fea, nangafak na kaya mwet lalay pong ila. May kumilya ko bintagi mga siwasos. Mwet na siya nga ko. May yen siepel, ilo siya akkalemye gesta mataw si akollah. Ilo siya faloko, alle akfulatyeyuck. Kisipin, suwas-was luminta kimawan ka. Nabani Ip Se Ak ngayon, usya din interest ko, finash, masil liye, ke fak, ke nunak, ke sramsramkin akkuteyac, ke tegindi. Alo siya lumalak, ngawi kong ke On In Kaksak ma kung sramsramkin yok na ke matawag ke si ma kung fact mo their back is against the wall ngan akollah ka the kind da esta ka tayo wo si ma reklataring ita ngan fact na ke kulana singe ke suko On In Kaksak lan si mat kadita ke sam nge asap ke kasin kulana sila nge in kaksak na akaklemye si na ke akkalemye kapasing la elange ke kofaliye kom oh God elos sang skimot ko neke kofa in liye God
kasreacng en lalin Mea Read pakaning o oiyac of sramsramkin yok flok na kayo nutis onstema si siklen in fale si lalos ngayon. The kulana silang kat ngayon kan second lalos in fale na en sikilang si silang kat mga liwe lang si pe caption na kayo makatash kayo week ngayon ba yok na kayo mwet maukoelos ngayon fakki people ki mas la elos ala pele mi se an pat dalik din gat ni ngatang liye shike liye kale na te sulpe tamo sila fak utuf nage orala silan gat nge elos ingan liye kale na silal nge el no na fakkim da wak ya lange safayen mang elos etal fakange pel singa katangalos le mwet che fatala nga palem kat masingan pa intakape na si kumla kadine tala kasima mulikat lekat panmula lakan siyak lekat kisit tempo lenal gos ngayon nga week singe kasreacng silan kat ngayon ba nga alana ngayon nakingan kan diye ki malututsim mart musinge ngayon na vakla eksida singalagar fakla lem kadelem aul kowos in mayun wangan makusin ni nanaro. Hallelujah. Ngalena kaksakin ki kataka nara asabelara onlalang kaksakin ka ushngaklan gata bangalang sita ka main ka sramsramkin ki kaksakyon. Tapos sila pangan kasalang ki kaksakyonan klamalap flogun bella na yun. All right. Tingin just kumgula kasaloman. Gde fastan na met na kim manakata shokta mitligat fastan meta. Kada akollah kowos na kowos mo to kaslang. Kada sunderol sepe hain finansaipen kulana singkat kuloke kutsbeli kumiyakan shuwe honest kulana kaksaking God happy Sunday benasum author sikain amen kulomalap ki asloman Minister Emerson Delenshu na finan Reno fidyak mo kumingko Paing kumbe kulagam to katuyan na Sepe Frierson. Happy Sunday, closing God. Closing God kewos na kaywa, kulagam kewos na ka wikat kasla misingan. Nakatevasta namin. May nunak lasyo. Ano got sramramkin Paing siya. Got sramramkin na ke classmates sila ngay tamay nota sikra finan mawi Paing kum tamay glokyam to ka wika champion na sepe lipan kaksaking God bigum da kaksaking God ke mulash kaywa na kung lang nage Ip Se Ak nage on kaksak le ifo shupe maina no on kaksakin yak kung lang nage vaslong ulchi nage long luwosing ta na sramramkin nage longol na longol siya. Kat kalam ke shipes ma ifan in an akfulatyeyuck an akkalemye. Kat charm ko na just ko sang bekash lang na kaya. Na first longol na longol siya le na inge na akkalemye yak akfasrye sil Miriam. First longol siya. Le di na siya kumli masing akong pitsela. Le Kat fact mo, oh wow, kami kat Fulatlana si. Sita on ilitope. Ito le kami kat Fulatlana si. Sino le lakus mo kami fact mo. Sino le mul ki kami fact mo. Nabayip siya kung kat flie, kat establish, kami kat Fulatlana si, kat kolana si, fwalana kat akfulatyeyuck. Leave it there. Na ask masikunak ko. Pa first long will see an akfasrye Miriam akkalemye akkalemye yak na sil Miriam bafos long luwosing Miriam tako wisi oiyan akfulat lal na sin God ifo pakat fulyagi Ip Se Ak akkuteyac ifo ko katin akfulatye Ngakuminte ito, hasta head knowledge lash, le katil kat pangikat singa ako dyan ko pe mulkun ke
molashfena. Because something knowledge is different. Knowledge is not wisdom. Knowledge is not wisdom. But but wisdom is applied knowledge. Knowledge is not wisdom. But wisdom is applied knowledge. Nagigas ko sa saan pa? Mwet. Ko itaek. Pa kun mul kinitaek. Pa usi lalmit na sinwet siya. Kat ko nito mapes katia mul fin. Nakatkayo lalmit. Nasok to. Kat fin or maginitaek laso in mul kinin san gasakot. May talia presilbet na lalmit si pangan. Nasok to. Lalmit mo ito at ako yurin God. Minakayawa. Naramako na kumudan mo tayo lagaslan God. Para baya pala alit ako swas. Kasi kumudan gale. Example Miriam. Miriam wuse oiyac ang akfasrye God. Kumisi yung mga kaya kaksa ko. Mayin. Baya pala akkalemye na si kumle. Kat may kat orekle in may akfulatyeyuck na si God. We are created to be worshippers. Bangang masiko na kuma. Kasi may akfulatyeyuck na si God. Na kung nila kaya mawala si Vena, kasabing ka Tuesday. Kasabing ka na testimonies lock. Mwet, ngala may kingela, pasek rarar. Ngay kung Fulatlana mo, he's been rarar pasek. Na kingam na kinigaslan God, nutika, in fact kigaslan God, oiyac sigan wangin. Nike na disipin oiyac siya or akufla on mwet. Kaya on mwet ang alahamat. Ngay kiwiyon o ngay amat. Tasok tamasing or nga naun na o may ngaun na ang weng larar. Wengin makatinog niya akflat lang mwet sila God. Na nangaro very yes nga wal mga na saying as long as I start serving God, na mo posek ko in wala. Hindi nga wala tingin Diyos ka loon. Nga ko nuke, evinel pes. Na filta ka ng kinta. Na may pes ka na ba ito? Na nakatyo nga nakatamay nga may pasasing, ipasasing liya ako, kain pasam. Nga ukwe pasasing, fan na pa, fin pes, na nga, paano yung pasasing nga ko nuke. Na nga kan at least, tiwdak nakyo, na nga kan may taon, pero. Na mga nake, saklup ke, Mike sa kundi nga lawo. Mana ke oiyac nga. Lekadil rekot lagiden mwet akfulatyeyuck. Kung hindi mwet na kayo wala, mwet siya nga il-dev, il-mute. Kami ma, ko na or na pasyalal si Vena in sang mwet akfulatyeyuck na si God. Na fos lungulan pangan, na fos lungul siyaan, sramsramkin na kikiden unkekun nasang kaksaklas na si God. If may God kolana, God wolana siya si Smith, the fact bagayfan na, again be part of the worship. Kaya nga we ngamta siya we can do what are long one enti mo mo may kinga sumuya alo papel mo may ituyak kun kapel lang itawi kapel lang mata na alu kapel mo may usik kanin kaya one pa usik kolana sa akkuteyac. Akkalemye, long is the long on nga akfasrye, akkuteyac kami. On nga pa usay mis na siya. Namit kung may sa kanyang na tun. Naliya, kumina kun suweng na ke. Suweng na ke mga we akfulatyeyuck, may kumata na. May kumata na di akfulatyeyuck. Kumina kun akfulatyeyuck, may got established tayo ifo, may akfulatyeyuck is preeminent. Na pia kaksak la kum ke magat dip sila ke lakam na sikiyak lebekat ke belkulukse kat tewi tain awal mit matalashin kaksakin God pe wala loske mama bangan ma ngakain fak mo ikep tan si damla shele ke oiyac sila Miriam ngan in kain orela onin katanglen kaksak wolana in kaksakin Yahweh
Kalie ko life of the ke Litlen mit dewan saga. Die akfulatyeyuck mwet in nakipasyon on ma akfasrye ke. Kat silash, kat akfulatyeyuck. Pang kaksak ma fwalana sin kat akfulatyeyuck. Pailel matal. Pailel matal. Takiten akkalemye ki matanin siyas ingan lash. Shui lash. Ki masa wolana. Akollah na sishma ito. Paile facing lash a line na moilte na manasin. To shock to ifin pa rin kinex mo akkalemye ingan lash. Na ngaswet ang amawag makuluk. Then there are oiyac in the battle na sin ito ko aksamangulila kat Fulatlana. Then akkalemye person shuilash kima wolana. Pang masiyok spell. Then gal when fact akfulatyeyuck mit dewan at fact makulu. When mga laing fact na akkalemye matuanin siya mwet sige shui lalos. Likin ako dali ke corner sa ikim tawukle. Kita siya kain kat pa uso ang tawukle. Hindi lang may akfulatyeyuck ano kat kasyakilalin nga. Mugsa nam tan gel David Aw. David katang la fulo ko tayo bagi la mata nunak ke. Kikinte pa ang mga task. Pang may reach ka na sitcom. Kat nga ako metala kat fulatlana. Lagi ko betaan. Fella show me the money. Ti kaya mo ko kinan mo akin sa way ko. Aro kay mama asin siyo man katen niya. Ngay ito, lakat mit ko siya. Imatay nga din siya. Kita ko fla akkalemye. Reserve. Get reserve na upe. Kasi yung kiwi nga, kasi mga nga na. Nawatin aton lang. Nawatin aton lang. Wegan na makuluk kita nga. Wegan na makuluk kita nga. Tabay, kumili akfulatyeyuck, katin or mga Bible. Akfulatyeyuck or 10 akfasrye Lun God. Kasi susunod na ulang mata na tabernacle. Ito orek Lun tabernacle. Mga orek Luke. Na belti umas ke na matal sila ng akfulatyeyuck. Para kadil sila may Levites mga na ini. At fact lang pa, nga siya ke mga life, mga luli ka pa pala, mga tusikan oiyac, hindi in temple Lun God ko, in akfulatyeyuck Lun God. So, and na ko siya, akkalemye ingan lang. So, hindi rela oiyac sa fall. Asyan matal, makuna ko respect. Na fact lang pa, akfulatyeyuck God. Na kung akfulatyeyuck pasrye, On Sruhsrah, akfulatyeyuck. Kasi ven, kaya kung On Sruhsrah, ngamayikid. Dagi ka nito ten, kikting nito ten, kam ka nakatimit ten siya. Ngayon ito, ano may shares sila na nga, tayo, ti fun night siya pa nga, or takat tiwiten. Kung dyan ten, nakanta na yun. Tanga, kalaki, akkalemye shuyi. Yep. Take interest ko. Klau malap namlel. Alle me kalem na boy. Alle kalem gloke kasha in akkuteyac. Ana gali ke be comments ngen. Aglo malap jim namle shele ke akkuteyac wolum ke mulututsi maashge ke kaksak ke onne. Klau malap. Well, take interest ngamo ka chud kabut program ba so. Melise tosiye Paing kuloke tuiloman na take interest ko. Ash may sahslah room. Oh, sakluk. Sibe, ngayon belo na siya akfasrye sa aming kaliyalo. Well,
Lang Sifac lumalap na siyos na kayo week nga gadito la kay siyan ngem daw akfulatyeyuck sitem po kulon sin God ke gadis pe malutut siyang da gadin rala kasen kaksakin na sin God ke kulana lal Fulatlana lal ke lapan lang silal na siya en si mga lengan peking aldo we kasin ko dil to la bange kat sonalikat nga sonalikat ta fakke pa bala mo fin may tali lang sin God elos dikat pada ngalena kay na pueda mo siya Klomala. Amo sonto ka klomasingen. Oh, amen. Hindi, unsa ko nga stop na away, neural yai ko, at tasukin yung tiksawala lon nito. Unsa ko sa mo, tuyak. O, alam ko siya kung yai ko, beat kaya nga, ama na nagtangal niya 4 beats or kasi what the beat niya fall nag 4 beat kaya katsufok yai ko lang niya kung suko mo tuyak.
All right, take interest ko. Panganon ko maging sang kalye pagkumasam singa. Anake tam dahil siya na yak ngan na ke kumdan si wala yay ko ngan pa yoko pangaliyak ke messenger la siya. Lumalap na siwas. Lumalap na sin tam dahil siya ngan ke un pasano wo ko sa maging sang akkalemye lang ko lang lang. Nakas maging ko. The mako na ko bidan tuyak. Akfasrye sa plaza sin. Degi just go kasreacng God. Kalya program kasi project that we just met na kayo. Oh, mitli vast na medan. Ay na akollah elos sa ko cast lang Daki yung talia Paing na akkuteyac pa welal. Oasr mo yoko pa welal On where benet tamail confirm na froline kayfes Paing logam to wigachang ekumbe kimak aklidi closing God. Na Luciana akkayekum lumalap ke pellos na gawin ng wigachang katsun kapag program la siya. Na ngayon na akyam yung arguing balance yung gagin just go kung kasreacng God kalye ke pro. Kaksakin God, gulo naman share lagi kung kain oiyac painin mwet ngayon ngalip sila be mwet sa finso sabi ngayon kakfasrye ngayon gulo malap ki un nakato mga tlong sil yay ko yoko tam dahil si ngayon kowos pe makakun spe kon on so man kita Department of Music actual tam na share le kaya ganako lang kading kalye ke pro Take it. That was the gas like Binaga what Department of Music pa nga. Bingat mo ito kasi. Kaya laman aki. Administration ke music man. Mga aki yung galim na at mo ito kasi. Pati ka naked Department of Music. Ale mo siya lon mo nga. Ale lang sinapay siya. Klaw malap tamlel. Again, pida ko siya kung faklang. Ale na kulo. Ala fako, kada kalye ke proye, kulo malap na siyos na kayo, waki kuswigat si kasreacng God, kataga ni proye. Kat si Philip pasta yetom kat Fulatlana, ke matawag yan taga ni lash, kat nga siya siyum kuminkol kat, ke kalan nga madalom, ay peke fasrye klasya, lila annoying yan. Lila daman, kayo katakulak ka din akfasrye, inakyok kinem, akkuteyac. Kulo malap ke lang silum na siskat papa, kinem ke fasrye klasya, katita labe wikat. In Jesus' name, amen. Well, malap.